میوانه ما مناب عثمان کسیتی که گله که بالکشه هم رسم چیدکه هنرمنده و همجی نویسکاره نه ده پرتوکیوی هنه و پرتوکی نهاتنه چاپ کردن هنه باردکم حتی نه 8 پرتوک هاتنه چاپ کردن همیجی به کردینه لباکوری کردستان هاتنه چاپ کردن اما بخواج روجاوی کردستانه جیانه کی گله کی بالکش هه بقاسی 30 سالان لزندان ترکیه زندان جدای ترکیه گرتی مایه باردکم 31 ساله نها اوی وره امپیرا صحبت بکن طبعا از نخوازم تنه جیانویه لزندان پیرا گفتگو بکم جبرکو هنرمنده برهمی وی هنه 2 سالات جاری پرتوکیک درخستیه پرتوکیوی رومانن شعیرن لیکولینن گلک پرتوکیوی ورگری جی هنه جبروی کی کسیتی کی گلکی جدایه بالکشه نورمال د زندان دا مروف جانهن علی خوانداد که روحیت خوانداد که زمان خوانداد که اما نمونه مناف عثمان tam برواشیه د زندان ده خو قزنش کریه خو نو کریه جنوب هاتیه دنیای خو تزه کریه بیا خودی فکر بیا خودی باوری حوالی مد بیشن آماده مناف عثمان مامست سلاف ریز تو بخیراتی ناب خیرید بی تره بی مامست مهنه کی بقاسی کو آگاهی دستی مده هم بحثا تکرما ایدی چقاز راست نزانم نه حالته چیه تندرسیته چیه جیانه کی تی پر بالکش ہے از خوازم ایرو امنه کی وکن عالی پسیکولوژیکی و مسئله عالی روحی و مسئله تگلک برهم نویساندنه لزندان جیانه تیه لزندان ماموس 31 سال بو نه شاش نبم yani 31 ششمه اما tam عمره ماموس ای باشه تو بخیراتی ماموس داد ام دست بکن تو چت کی حالته چوی ماموس جیانه ته افچن مه چی بو تو والله باشه سنه ایرو tam سنه قضیه چوای مرو پشتی 31 سالا 31 سال و 6 مرو درک و در و چوای هسته کی چوای قد چه گوهری د جیانه ته ده ولی yani برجیم تمر تشنا تخمین اما تخمین و راستی الهمدرنا كده توقع سال تريج تحفيد وقوامر درد كابو وجيتي او دبي اصحاب الكهف دبيجين يعني سيس صار راكت ندور دركت falan اوجي تشكيوسا يعني دمام دربون طبيعي صالح حبسي وايتشيج تدين سبب صار جانا ونديتي بجا اب تكنولوجيا peşketna çebuya ve çebuya gişi icraat ki biyanı az derketim yani Türkiye izinle dalma zaten veleri haliyle her tecrübür biyan bu yani zorijim kişan haftaya avul tabiatin pek zor kişan ama baş bu yani tişteki mere bir zaman ماموسته تو هاتی گرتن اینترنت تو نبول در و نه اوسا راست تلفن دستاجی تو نبون بلکی یه بچوک هبون بچوک هبون اوی چون زار uydu telefonu. لزندان امکانه و چی بون بکوین اینترنتی؟ نه والله تشکیلات سینه بون. یعنی نابیجن لفلان سالونه کامپیوتر هیا اینترنت هیا حقی هر گرتیه که هیا بچه روزه 10 دقیقه ساعت کی بکوی yani. اینترنت کافی تونلوی داره. سالی که دو امکانه کره کامپیوتری yani oda bir çekil bu kurs murs dedik. اوجي دما 2011 حياسي ازداد فكنا بو اوجي دما كورت بو يعني دمكي بو ما مصبري كنت وري قرتن خازم بحث برهمي تبكم بري كنت وري قرتن رساميت كر شوكاري تشكدري قرت اواليته ايكو علاقات يجبو رسم جكدريته باورتكم تج عمودي امزان عمود باجره كي روشنبيريه هنرمند جه درد كيفن ادي جه آواويه جه آخاويه جه چيه نزنم اما عمود روشنبيره يعني توزاويه جايه قلنا احمد حسيني توزا عمود يجي تقول جنته والله يعني جبتشوكاني ده هم رسم هم جي عاليه وجيده البست ونبيس falan مذكرن يعني حتى استعملتكم نبيت سميني أولا بعربية كرويتشاري از fazla şarjda salibun yani sali lisede hatun başlandı dergi şey haftane Suriye'de resimciyim hiç zarobum yani Mr. Habib çelikir Mr. Mukidettim resim serçelikir hasti ama farkın yani taati biramım resim çelikir ما مستعمل إنترنت مذكر أو حمي برتوكي تتدا خياد كن أو الرسم لسر قابل برتوكان
Te çekiriye? Sinor ve Lenuska na namusname Sinor ve Sol. Se Portugal çekiriye. Avana te bixwe xêskiriye. Min xwe xeskir rast. Resmê balkêşin jî niha ez hinekî bi temaşevanan agahî bidin temaşevanan derheqê berhemên tê de pirtûka yekem girê şêran ji Aramê hatiye weşandin sala 2023 de şînok ji weşanxaneya Lîs derketiye pirtûka duyem e namusname ev jî navekî gelekî balkêş e mamoste namusname çi ye 2012 de ev jî ji weşanxane Aramê derketiye namusname çi tê de heye mamoste? Fatih ev çiz bejin alegori yani navê namusname ama yani psikoloji tedme karanın prani benamusun yani. Yani vur dijberik davet hey zaten müjareke civati Kurd Kürdistan'da mesela namusi ve çağrıcı fizik küçük tahmin ettim fazla sayıyla Adıyaman'ı tahtayı İstibel Bağ ve Karkiye var sahip şartı bunu yani. Tamam. Az pek bandor bu bölgeleri dua çerçevede atayım insanlar yani. Pirtûka din jî Slava Bajariyan hema salekî pêş re 2013 da hatiye weşandin. Slava Bajariyan çi ye mamoste ew çi tê de heye? Ma Slava gundiyan cuda ye a Bajariyan cuda ye? Yani Çirok'un tedene prani mücare ve çine me ev çelişki yani nakokiyet Kürdistan'ı koçberiye gavaj gun tete bajir. Bajari çağır gundanların gundi çağır bajar evlerin. Yani hepki nerina bajar yer serdeste nerina gundiya jivulup ki belengazın ve çelişki ve nakokiye betir mücare Çirok'un bişama beji duet evet durute. Yani mesele cibati betir granit demektir desturi. Ab koçberiye nakaba gundu bajir. Paşê 2015 de hema du sala carê pirtûkek derketiye ji zindanê. Te maşallah zindan xistiye yazıkhane ji xwe re. İjar mamoste piling heye 2015 da hatiye weşandin. Sînor heye weşanên Aryên ew derketiye 2019 de tu bi giranî bi Aryên re Aramê re jî dixebitî Aryên re jî dixebitî. Wekî din sol me gotibû 2021 de yani beriya 3 sala derketiye. û gelek wergerê te jî hene teş kîjan zimana wergerandiye kurmancî yan jî teş kurmancî wergerandê zimanê de ne acaba? Pranî ji Erebî wergerandî Kurdî. Wergeran. 1001 şev esera herî giring wergerandî Kurdî. 1001 şev hemû cildê yani 2005 sayfa heye. 2005 sayfa. Anaha ew pirtûka kurmancî çîrokên 1001 şev hemî hatine wergerandin kurmanciyê? Yani hat weşandin. Rast. Yani hayam jî tune. Weşanxana azad derket. Alîkariya Xanım Asîkan jî pirçe bola duhêle çünkü nivîzde şan duhê ew dikir. Hazır dikir. Pir xebatê giran bavê ama qediya. Dirêj kir. Belkî 11 sala dirêj kir ama qediya. Tamamî wergeran xilas bû mamoste? Demê 2000 yani yazda destî heta 22 jî devam kir. Heta 22 devam kir. Rast. Anha ez dibêjim qey pêdivî heye merov bahsa vê pirtûkê bike û reklamayî bike ji ber ku 1001 şev dunyayê de yek ji edebiyatên herî bi nav û dengê herî bi tesîr e ku divê bike ve destê hemî zarokan gencan were xwendin û hem jî bi kurmanciyekê fesîh zelal û gelekî baş e. Mamoste ez dixwazim me got em bahsa aliyê ruhî bikin. Tu ji zindanê derketî. Derî vebû tu derketî. Çawa ye ew hest? Yani tu bawer dikî êdî tu azadî, tu tena serê xwe dikarî derve bigerî û kî hat pêşiya te, pêşwaziya te? Ew hest çawa ne? Xwedê rewşa me hepkî cuda çünkü ez avukat hat pêşam ki avukatê me hat pêşa me em derketin û em zanî ku yani me bernadin çünkü ev yani bernadin wana dibin ev merkezê şûn dişandin êjer ve geri gönderme merkezî. Devê derî hîn civat hebû malbatane hebû kebûnatî bûn pêşwazî
ama ne işte yani zede ama tabii ki dest mücadele falan bitirim. وقتی تو Yani درکیتی از هم hep روزنامه یا دا پر هات باس کرن گوتن نویسکار منا واسمان درکیتیه و رواندن برن درکی و دخوازن تسلیمی سوریه بکم زمچه تشمیشی و سپر هاته گوتن rastım. Yani hostun dali edildi bir riyaj dali talat taraf kabul etmeyeceğim bir nevi. Hava ederine geri göndermeme. Böyle ki sağlık yazıştı. Muş hatta yani meleni karıştık gibi ta. Havalı tecrüten yani işe bir zor bu yani. Bu bama kadar. Hadi jurderket evhest tilbeci işte kez tarif var ki mezatı mülakat ve çare altışte tilbeci yani bu demek ki azadım karma ve karma. Yani hatta kuj Türkiye dernek evi xwazat his naki. İnaş xwaz de nazaz gepik yani neden? Bernadam mukur nekir mgo haftici bidin neden? Bernadam moki adam. Hatta gesatın vedere az tasnurtum yani. Vedere işte vakta go tavada ketin ne bağır kir gez. Prehastin tevler murasti çünkü havalim gibi kelek vurmavun. Bilem serva beter. Tüj Ali ki de yapaş da macali ki dulu mena tamkini u tevheb yani. Tabii az xewn xeyalete nizanim mamuste. Xewn xeyalete dematoli zindane buyi gelo tedxwast tu biçî serê çiyayên Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê li wan çiyayan bigerî, ew çiyayên ku di pirtûkan de basa wî hatiye kirin, belkî nizanim hatiye xewnê te. Belkî jî xeyalê te wisa tu nebûne. Belkî jî xeyalê te ew bûne tu derkevî û bifirî biçî welatekî dereke, nizanim. Vallahi destek ya kanun ama bedava ederken. Yani agi Mamoste heqê min tune ez nivîskarekî bi Kurdistanê sînordar bikim. Hemî xewn û xeyalî bixim Kurdistanê. Dünya fire kainat he. rast وصايا ما لسه هيك مرلي شبجن زاوية حول رات كل ودري هست ودا كي زاوية أولي مرك هذه كرداية فاست أم كمان دي أبكر بينم سوريا نقطان شوك ما يبري يعني خاص حتى محطتك قدام ما زالم سرت الخطة حاجة بكلم إذن ندان أما خاص تام أولو جالي معنوي أبي جالي مع البته نگوش بگو مرا پر تنگ دمینی شما مرا هبونا خوی جهید به نام نتر Mamoste tu çend salê bûyî hatî girtin? از 28 bu 28 bu 28 salî xortekî 28 salî tê girtin piştî 30 salan 59 dikem 56 û tê berdan ev 30 salên ku ji nava heyata te hatiye dizîn hatiye dagirkirin tu viya wekî heyetekî hatiye jiyîn pênasê dikî yan tu dibêjî na ez 29 salî hatim girtin ez aniha derketime azadim ez ji ciyê maye dewam dikim çawa ew hest mesela pir tişt hene mamoste tu jê bêparmayî muheqqeq eşqe evîne gere seyahete işte dizîne yani perçeyekî heyata te meqes kirine her dualiya û jê derxistine tu ji vê derê dewam dikî yan tu dibêjî na ev jî jiyana min e jiya me û ez ji 6 salî dewam dikim yani armanc ew bû wê heyata me armanc ew bû ama hatta hewda gez vêna te sal kirine çawî rast e gelek yani jiyana maddî gelek hema pir pisînore Ali manevi ji hayaj ve fazla taf ne demek ki lebele gava ki insan yani alternatifa jiyanın diktere çağır Ali manevi de kurbuna geçecek haliyle yani dengar çelma yani jali ki de dibin işte degrit jali ki de predikte mesela nevis roman işte mesela dinav nevis pek sıfır insan yani gelip inatı başlandın ama سنة سيك تبتني مثل حبسين أنا بيصير دربي جانا جواتي يعني تكريمي جواتي قط نبوي هاوي أدبيت معناه هم جالي معنوي ده هم جالي فكري ده التميم هاول دايز جواتي بالدوام بكم أبجي دهشت كي شكلك بالقضاء جداي جالي هنري ده نوع سياسي وعسكري يعني
betir kure, betir zrave, betir mayindeye. Yani az edebiş abat bir şey betir mayinde, betir bandor kere. Edite, kurte, dede meretleyiş bernaha ama pır Kur'an'ya ruh emere de bandora kapıtı az dindi değil. Az tahmin dikim yani bandor pır baş bu. Yani eğer mukhabatı ko sanakla hatta yani ali fizikte nakaşım. Ana jali fizikte alhamdulillah yani sağlamım. Daha zindan ede az bavarım kellik fikre ko mücnub rafine ki mücnub rafine da tarafa fırsat jipr tabi ek buxaze. Ana karı pır kurdu ve hani ser fikre xwas tercihane ser kellik sta هذا بشكل كي ادبي بهين توتر مال كراوكي التخمين دي كما في صالحان الدرب ما دالي في يعني موقع يعني كربون وقصر مرشينات والتخمينات يعني جانا من درب بيت يقولوا ترابو حبسيد بيتر مكرايز اول تشارج بجما ما مست تچ خیال دکر و تچ دیت لدروا ددما جوانیت ده دوستانی هوالتی جدا بو رحکی پر جدا هبو ودمه اقربا خزم حسکر نوان عشقوان یجبوت جدا بو ایرو وقت تو درکتی تا خیال دکر وان هوالتی خوی بری ببینی و بدومینی تشتی تا هیوی کرن تل دروا دیتن یا هی فرسنتا تا چینه بیش بر بو سیمه yani ser telefonu danıştandına ben yani danıştandına rubru الانترنتي طبيعي يعني او الخيال عليه مثلا انسان دوستاني حسكرن او ياش قران نابه يعني تحميلك ميك سينورا در باسكه او ذات يعني هوالين شورشكر جتكرم بيجم يعني هوالين ته اندما ميليتانيه ده شورشكريه ده او خودي دركتن شويه يعني او تشتي تهيوي كرشي بو والله يعني حتى انا دوستانيه حواله yani gerek nafta koşuyordu gerek vakit televizyon. Yani havale mini gez var Rabbim'in praniji hatta davet kelekam sekinin. Yani havalti koha sağlam. Yani hemen şartına fazla verildi. Elbette yani dernaji cinajeji mereş şaş deriyat mesela deri kinel gote tarkep tedigre evji heye ama prani tiştetli bir garıçı bir tegor ve her. Mesela Tabii mesela gırtını net bir anda burası. Gavazçıya bu yani tahmin etkiler hamle 25 derbası. Rasti gavaz mı derketim yani. Yok grup ben düşünün şey ettim. Bu her halde yani emoji çok az bir paketi 5 sene devamlı ama bu saçı bu. Gelek hevalete el derve jiyana xajdestan qismekiwan şehit bun qismekiwan ketin serreyin juda ama ete tulci xamayı وزخم بوي تاخذ باراسيجي ودي اوج تدي يعني الجورة ملاش في ده بلاد قليلة يعني ان كان بشكل جديد بقى وكما اسقاء بيلي ده بجم تمي يعني مقازنش كده بيلي وان داكرن تنية وان داكرن او قبل ملا يعني جبيرو باوريا خو جاوي قبل ملا بتقطو وان داكرن شين Gavat peş dedi be, hani kirata peş dedi, rahete peş dedi, yani guartın herhalde yani insan gene guartın ne insan zaten, insan tek guart. Ama bir bavari kod yani nerxade gredana duele de sağlam bir psikolojik ne yani divar, sinor hepsi yadi derbe. Yani belki mevsallenir ama psikiyatrım hepsinin famkir yani hakikaten jigava gömere bir şekilde problemleri duvar zedene giren yani tabii eşek edildi ama riyavi he yani riyavi bir mereset kire. Ben riyinde bu afrine. Bine insanın dert kevin derdi. Dibêjin ez bêriya hepsê dikim. Ez bêriya hevalê xwe li wê derê dikim. Ev rast e ev psikolojî? Me bêriya hevala dikim ama bêriya hepsê çawa ez binan nizanim. Dedît 6 salan rutînek çêdibe mamoste rutînekî 6 salan çêdibe. Ewek çêdibe merov dikeve nava jiyanekî û li derve wextê ku merov xwe xerîb hîs bike merov nostaljî çê nabe gelo nizanim neketime nava wê hestê. Tenê dipirsin. Na yani bêriya hevala dikim.
Ezana gibi ya valat kim de ama bega hapsi ezan. Kurme hürmet tabii ve nerine ne ama o nefasiye etmekte. Aslında hapsi de vakta go yani jana monoton yani nefasiyna psikolojik merak şetki. Yani bu fazla yani şu mehud da mesela Afrandina vecdeyi o hüneri mehud da zvasinora der bastım. İşte partına jana mini fikri de ruhi de çebiyor ki yani çünkü jiyan ulo per herkbar stabil be hele mereci çok nesnak yani mereci akordu be. Ezanat xwazim bahsa plan û projeyê te bikim asma te pir baş e tu li dervayê nava civakê de êdî ji bo te temamê dünyayê civak e. Tu yê çawa bikî tu yê van berhemê xwe komîser hev bikî û tu yê îmze bikî bi xelkê bidî naskirin yan jî plan û projeyê te çi ne di nivîskariyê de? Planım pir ne. Çi qesid bin rav yani nivîsîminê gihîn kamin ez xwazim wana bikim. Projem mini nu jihana spazım. Bana mini projem mini per dekoratif krize vanji binipsin. Yani bu veja kurti rastı yerde de evet benim. Yani deri ki bu jiyana kazat dedi. Yani o yan ne tane çok para ki o işte tane bu veja kurti falan büyük o isyonu düşmüştü o sadece cudana. Evcik büyük dedi hep. Rastı ezbina şekilde jiyan edin. Yani vecede kabata veceyi şekil jiyan. Mesela bu salimden ifsandi ana o jiyana mukalalar bahsediyor. Ez o insan ki birçi, o insan ki tangav. Çok precizatım evim ne gari bu beni tanahacı. Planım o ki ezbina jino vecede bakarım. Yani tarih o vecede bakarım. Gellik duveyle de خبرت گندان پیشا خواهن امان جلوی ابی پرتام جلوی شما باسا وجهه کردید کی دوی روش آقوس عاجل دم tam فهم نکرد برکو جیانته جیانکی تایبته belki دوی dünyayı da milyarı ne beceği en bejin 100 milyona yek de seri yek insana ki siviyek salan da hapsede be çünkü herkes ağqusa namine tişti kutucu dünyaya rabe beji gelekin ez na bejim ji kurdara tişti kutubu karı beji dünyaya rabe bejin pırın hestên te, hestên insanî, hestên nivîskariyê, ê hunermendiyê, hestê kesekî aydê milletekî têkçûyî ê bêdewlet, bênasname weke nivîskarekî yani tiştê tu ji dunyayê re bibêjî ew qas pirin derdê te pêşxistina wêjiya Kurdiyê yan derdê te beyankirina van hestên ku ez niha hewl didim bas bikim. Çünkü tiştê ku tu jiyayî به انگلیسی به فرانسی به چینی به کیجان زمانی به بلا به از دبیجم قیش بو مروایی فخناکه چونکه یا مهم اوه تشتی تو هیست کی بکاری به دنیا عالمی بدی زانین شاشم acaba نه راست yani evji enjam fazayın jbobe iştik mukoyan kabat az tersekin yani ve gotna bir işi bave edebiyat ve gotna heri mayende Bali siyasi cerrah dedi yani. Ama o yazıda ne göre yani buraya ve mesele duyacak yani o bandora tedbeci gisinore ne tabi derbaz kurtar bu dünya jipe bir devkirin kabata veceği o kabata hem zamandı reji ne olu demkiye hem de dali bandor belki hedi o siyasi و askeri vanranı ve nejnişke ve ama ve her alici yani cümlesi gabakta bu kazın mesele bali siyasi bu herhalde zevcibim ama avya kapattı kuha av çizbejim zede ne qasi fikrim kuraya zede ne qasi avkum betir da ali edebide ev işte herhalde yani tişte GMJ'ane tişte sermatiye hiç gerek ve gere berhama servi eftişte bu proje ev zaten yetti şahs ne yani mere şahs kane biji mere cibata ke ev cibata ji akut biji parça ki mirovaye biji insaniyeti ve danustendina mere ya parçayı piştiri hep ev danustendinci servataya gerek der bas ama kane şekli görev icabı
ama ne yani bir şekilde hakikaten gerek giredan kuha stanit dedi. Evna giş servat fikrim. İnşallah bir fırsat çekti. Hatta cümlebeji şekli cana ma yapışma. Yani ne tane yapışlar ki vacip ekserme. Evci heye ama cübeyna az vatı edilir. Aniyet bilim. Ahmet edilir. Böyle de kolgulemi pırana. Böyle de tahmin berenin başı ederken nizam. Yani hatta ne belki pasir cebin çünkü gelince parça parça insanların avı takdirdan avı gelince masaj şirketi ama jali yavedi yana pas. Ez دوی قناعت me مستمنا فوسمان مروف چه دیگه بکه همی حسن ته تشتین کو تو جیای برهمن ته ورگرینه زمان بیانی و دنیا عالم پی بحثه جبر کو جیانا تو ناو دای نه جیانا کیش ریزیه بلکی تو سا حسنا کی بلکی جبوته پر تشتی کیش ریزیه خویا بکیجی اما جبو انسانش دروه تشتا کو تو خاطیه سریته نج ریزیه تشتی کی پر آورته تعیبته 31 سال و 6 ماه ناو پرتوکی جیوسا به دنیای دکاره دنگ وده بلکی بریا و دنگ ودن مروف دعوا سیاسی کرد و کردستان جی دکاره بین زمان مروف بحث بکه ملت کرد بدن اسکرن یعنی ناکه و ناو پروپاگاندای بریا جیانته بلکی ببه وسیلهش بو داناسینا ملت کرد دعوا نتیویا ملت کرد والله يعني zaten hayata kadar ilişki. Çünkü böyle de zavnakum, tafsirnakum. Der rebazi de, ser rebazi az böyle de. Yani rebazi kim bakıyor ki, kim feratır, kim baştır, betir garbulu cevheri vena ki, tabi xulqari cevhe, evci kurbun cevhe. Ama her halde işte beş tabi, der vena ne mümkün. راست دالي مثل در دورم بيشي وقتهم بونم بيش هبالي كم جمعون او تدقوا مصاير تكين مالزر به اكسن ki merak 30 سال 32 سال 34 سال راكب تشكي نورماله ama yani zanın 2 saat 3 saat 4 saat normal yani ama Kürdistan'ı geçtiği yani işe ne de sala bu normal da ama işe sal ya hep ki cüda sekene fakat cihan edep تاریخ مزنه چهار تاریخ جواب هایی تاریخ کساجی چه ساجی تاریخ پر کوره 30 سال ما مستپر کیف خوش بوم جبو من حقیقتا سربلندیه که توی رو بوی میوان مهنه کی صحبت کرد لی البته روبروبه تو استودیو بی باشتره اما از لبنده ما هیویتک من روزه کی ریا تبکه به وان داره توری لی استودیو روبرو صحبت کن و از بکربم چای قهوه پیشکشی تبکم جبو من سربلندیه مزنه ما مستن هذه صعبه كيف خوشك مزن بوق يعني اول من ترسنا ورا بس كيف خوشهم ان شاء الله لايقي وي بندواريا يكون بحث يعني حتى جنبي التقصير ناقل كان بيننا نجي مش عارف بقرا بروجنا كيش سر بشغل يعني اشخاص كلماتنا ما الدنيا مسبب خلف سلاف ريش سرچاویم وتماشاوان سلاف ريش به بیا روزین خوش آزاد دم باش